mukomere cyane ndabaramukira umukunzi wa nyuma ku mukozi w'Imana mako. Ndagira ngo tuganire uyu munsi kuko hari byinshi cyane bihari ariko cyane cyane turavuga ku mutekano wo mu karere, twongere tuvuge ku gusamara kw'abanyarwanda, ikindi kwitiranya urugamba turimo n'inzira y'ubucuruzi. Ndabizi neza ko inzira za politiki abenshi ni inyungu bashaka. Politiki ni inyungu, ariko izo nyungu abantu baziharanira bari mu gihugu gitekanye, bafite igihugu, bafite amahoro, bafite umutekano, bafite ubwisanzure, bafite ijambo mu gihugu cyabo. Twebwe ibyatubayeho rero, ndatangazwa cyane n'abantu bafite ubumenyi ndetse n'ubunararibonye buruta ibyo abato, nimvuga abato ntabwo ndi mu bato, nta nubwo ndi mu basaza, ariko hari abato inyuma yacu bibaza ibyo tubamo bikatuyobera, natwe tukibaza ibyabo twiringiraga babamo bikatuyobera. Tugomba gutandukanya ambiance n'ibindi bintu, tugomba gutandukanya kuryoherwa, irari n'iyindi myifatire itajyanye n'urugamba. Umuntu uri ku rugamba ntabwo akenera ibirahuri bya divayi bihenze, ntabwo akenera ibitanda by'akataraboneka, ntabwo akenera indyo z'akataraboneka. No, umuntu uri ku rugamba aba azi neza ko ari guharanira ko igihe kizagera agakoresha ibyo byose, ariko iyo uri kubikenera kandi amacumu acanye, ni ukuvuga ngo mu by'ukuri nta rugamba buriho, ntarwo uri mu mikino cyangwa se uri umusazi. Ubwo rero hagati aho hari ikiganiro nabagejejeho, nigeze kubwira abantu ibijyanye n'umutekano, kuko jyewe ndabizi neza imipaka ihana urubibi na Rusizi na Ruhwa na Tanzania, inzira y'amazi, inzira y'ubutaka turutse Kobero, imipaka n'u Rwanda, imipaka ndayizi kandi nzi neza uburyo abantu bashobora bakinjirana igihugu cy'u Burundi. Ikigamijwe ni iki? Ni ukudurumbanya umutekano w'igihugu, kandi umuntu yamaze kudurumbanya umutekano w'igihugu akinjira mu gisagara biba byarangiye, kuko abantu bose burya bibera mu gisagara, ariko ntasaba mu gisagara. Abantu b'imvukira zo mu gisagara nibo bakunda kuhagorerwa, kubera ko babandi bo ba ruguru bose cyangwa bava mu ntara, niko babivuga mu Kinyarwanda, barigendera. Aho mu gisagara rero bo barahagorerwa, ariko ntabwo ari bose basohoka igisagara. Igisagara kirimo intambara bikomeye. Ubwo rero nigeze gutanga impuruza, kubera ko nari namaze kumenya amakuru, kubera ko hari abantu bari baturutse i Goma nko mu minsi ngahe, iminsi itagize nko kuri 4, bari bamaze kwinjira mu gisagara cya Bujumbura. Mbwira umuntu ndamubwira nti, rero muhungu, muragabe mwitwara uku abantu b'amahoteli, abantu babandi bafite amazu akodeshwa, hari ibyo ngo maison de passage ntumbaze, byinshi cyane, amapartoma, amamoteri, ubunywero, amaresitora, ibyo byose ntacyo ntavuze. Ariko inzego z'umutekano zo ziba zifite ukuntu zibikora, ariko hari andi makuru abanyagihugu bo hasi tuba dufite. Iyo uyirengagije rero usanga y'amaformule uri kwapurika ntakora. Ubaza babana abo ngabo mwibarabara baba bafite amakuru. Abantu babaye ubona abo bantu bagura utuboga ku mazi, abo baguza ivyamwa, abo bafite amakuru, kubera ko babona amasura adasanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. Iyo ubirengagije rero byose biba bipfuye. Mu bunywero ndavuga mu birabo no mu tubari dutandukanye, aho ngaho niho ikazi ikorerwa. Abantu rero mujejwe umutekano razima ibyo mubimenye, kubera ko mu gisagara cya Bujumbura harimo abantu benshi cyane, kandi hafi ya bose ntabaturuka i Kongo, abandi n'abaturuka mu Rwanda.
abacuruzi basanzwe bava hakurya za Karemi za Kigoma aho ngaho za Kasulu ni ibisanzwe, abo ni abacuruzi basanzwe, ariko ababiyitirira bose ntabwo siko biri. Abantu benshi cyane barafite uburangamuntu butandukanye bw'ibihugu bitandukanye, bw'indimi zitandukanye, bw'amakabila atandukanye, ariko kubera icyo umuntu akora iki, atunzwe n'iki, bigenda gute? Kwitwaza ngo abantu ngo ni abanyamurenge. Reka mbanze mbabwire, abanyamurenge buriya nabo baragoweho. Abanyamurenge, umuntu wese yabona idosiye yanze, ndabyibuka hambere aho basha n'umutu no kunyura nk'amako n'umunyamurenge idosiye igatambuka ikarengana. Ibyo byose biterwa nuko abantu bari gushaka ubuzima. Ibyo sinabirenganiza umuntu ngo nuko ngo yise umunyamurenge, ahubwo kwita umunyamurenge uzi neza ko uri inkotanyi yo muri FPR igambiriye kwica umunyamurenge, ariko ukita umunyamurenge kugira ngo inzira zawe zitungane, kugira ngo inzira zawe zitungane, ibyo ushaka kugeraho bikugereho, hama ukoreshe umutekano muke wawe ubyaza umutekano muke, uwuteza abandi, ubibyaza umusaruro kubera inyungu mushaka kugeraho. Ahangane nkunda kubwira abantu, umuntu avuga ngo jewe ngo ndi umuhutu, reka inshuti yanjye, umuhutu arakurya, akakurya akakugambanira ku wundi muhutu, ama ku mututsi, ku muzungu, ku biki, bivanye n'inyungu ze. Ibyo twabibayemo twebwe turabizi, twabibayemo turabizi. Umuntu rero yishimikiza iby'ubuhutu n'ubututsi, wowe nta kivamo. Umututsi ngo twebwe batureka dabyo ntacyo bivuze, nta n'insiguro bifise. Umututsi mwene wanyu arakurya, akakurya kwicaye ko, akagusangira n'uwo basangiye inyungu. Ibyo ntacyo bivuze. Abantu bo muri iyi minsi sinzi ukuntu bameze, abantu bari kure bahise iri gutera irya, isi iri kujya habi. Ubwo rero aya ngo mbabwire mwebwe mujejwe iby'umutekano, ntimurya mu mukondora zose nk'uko babivuze, kandi abenegihugu nyine nibo bafise amakuru batizwa kuyatanga. Ariko jewe impunzi ziri mu gisagara ariyo mfata ingingo, bose narara mbavanyemo, bose kabone na wundi afise nuzenya afise ivyo vyajiwe, bose narara nkuyeyo, bose basha kubatwara hehe, hiyo ku mupaka na Tanzania, hiyo mbere ahandi mw'ipori Tanzania ko yadufata ntimubizi, iyo aho muza kurema inkambi nshyashya basha uhabuka haba utavyemera ukafata ubuzima sinabushobora. Ariko mu gisagara basha oya nukuri kwa Mungu. Ego hari abantu batavungira mu ntuzenya mu makambe, abo nabo bafise amatitre abarinda kandi ku rwego mpuzamahanga. Pana suwa ngo umuntu wari wese ngo araje ngo jewe ngo ndi n'amahera, amahera n'ubwigwe n'iki wayamuhaye, natware mu nkambi, twari mu nkambi yaze aragurira aho bene gihugu bari hambava aho ngaho. Naho kuvuga ngo umuntu arafise amera mu gisagara ntabwo mugira ko nimuhereze intuzenya imbaraga zo kuguma mu gisagara, ntumuzi, ntuza bamutumye, ntuzi n'amahera n'uwayamuhaye. Je mbivuga kubera urukundo nikundira Burundi, simbivuga kugira ngo nerekeza abarundi ibyo atizwa gukora, ariko mugabo nabo barabizi. Inkotanyi zuzuye mu gisagara, inkotanyi zirahuzuye. Mureke mutwumve, mudutega amatwi, ubundi tubereke ukuntu ziva mu ziruka, zini mugasanga zise amazina atarayazo. Ibyo niko bimeze. Abantu batizwa kumva ko umutekano kare tumaze imyaka navutse ari uko n'uyu munsi abantu nibava mu mikino rero, aho nabwengira ngo babyumvise, kandi aho bireba abo dusangiye groupe, ngira ngo ubutumwa murabutambutsa naho buza guca kuri YouTube channel ya Jokers Ideas, ariko mumenye ko nuko bimeze. Hanyuma rero kanigire ku by'abanyarwanda birababaje kubera ko urebye intambara abahutu barwanye muri imyaka 30, hari abarwanye intambara y'ukuri, abandi babaca inyuma,
community international cyangwa se ibyo mwita byawo niyo miryango mpuzamahanga y'abanyaburayi n'abanyamerika, murabizi neza ko yaduhize no mu mashyamba nahe hose no mu buhungiro twima n'inkambi, murabizi. Abantu bamaze kumenya ibyo ngo bahindure umuvuna, abantu bakomeza gukina bya bindi bya politike, udashobora guhagarara imbere yabo banyamahanga ngo babwire uberurire, ahubwo ugasanga umuntu muri gukarisanya muragira gute, ikindi n'uwo bahaye ijambo akavuga babwa ntadome ku ijambo, ugasanga birababaje. Ahubwo abantu bishimira gusa kwifotozanya n'abo banyamahanga, nuko bifotozanyije nabo bavuganye bandikiranye, bimara iki? Niba udashobora guhangara ngo babwire ko jenoside yakorewe mu Rwanda wari umugambi wabo kandi ari byo bigejeje ko ngaha hantu, bimeze iki? Byakumarira iki? Kindi kuvuga ko ugiye kurwanya abantu wiyubakiye ishyaka cyangwa se ishyirahamwe ukaryubakire i Burayi no muri Amerika, ariko mu by'ukuri udashobora kumenyana n'umunyamuryango wawe, mudashobora gupfundika ijambo, mwiyemeze kimwe, se tugiye kwataka aba banyamahanga, ese tugiye kwataka FPR, ese tugiye gukoresha iki? Uburyo ntabwo genda umugabo wo kubihamya, uburyo ntabwo. Abantu bamaze gucoka, abantu bamaze kurambirwa, abantu bamaze kwinuba, kubera ko hagiye haza abantu benshi cyane, akaza umuntu ngo gende docteur muri ibi, ngo gende mu expert muri ibi, gende licencié muri ibi, gende muri ibi ngibi, je nshinzwe ibi, noneho je nkora ibi muri Amerika, nkora ibi muri Burayi. Umuntu akaza ubundi agafata malise, yangiza kwegeranya wa muntu akaba arigendeye, bakazahebura mbere na telefone ikavaho. Ibyo nabivanye muri Afurika. Noneho rero ikibazo rero gihari ni iki? Ikibazo gihari n'aba bandi bagerageje kwiyunguganya abo bacuruzi bamaze kurambirwa. Giye maze kuvuga n'abatari bake bavuga ati none nimuduhe umugambi tugira icyo tubafasha niba mufite umugambi. Nta kindi kintu gihari rero. Aha ibintu bigeze, bahungu mwese mutezwa kuba wazalendo, mwese mutegerezwa kuba abantu bo kwirwanaho. Nutegereza muri bo, ugategereza muri Amerika, ugategereza ba Macron, ugategereza ba Trump, ko arabo bazaza n'ibyo ari kwishyira mu ngiro bakabwishyira mu ngiro, urapfuye nturaye. Ikindi, niba wamaze guhinyura ibintu ukabona ko ibyo bintu bitakujyamo, ugahinyuza ukumva wa muntu w'umunyepolitike we ntakumva muva inyuma, kandi nta na politike dukeneye. Igihugu cyarafashwe, igihugu kiri mu minwe y'amabandi, igihugu kiri mu minwe y'abanyamahanga. Dukeneye liberation. Ahangaha nta bya revolution, ahangaha nta by'amatora, ahangaha nta bindi bintu bindi. Mbega liberation ikorwa gute? Liberation ntabwo ikorwa n'abantu bibereye kuri telefone, cyangwa bibereye kuri ntoza kuri remote, abantu bibereye kuri televiziyo. Ntabwo ari abantu bambaye karuvati, ntabwo ari abantu bambaye amakote. Liberation ikorwa n'abantu bamaze kwitoramo ingingo nyamukuru, bakitoramo icyo barwanira, aba aricyo bagendera, kandi bakagira n'ababarongora, bakagira ababaserukira, bavuga bati twebwe uyu niwe murideri wacu. Umurideri twari dufite muri liberation rero ni Mama Victoire Ingabire. Murumva uko bamwe bamufata, barashaka kumusuzugura ko ngo bikire kada, kandi ibyo haraniye ibyatumye amanuka akava mu bushyuhe akajya mu muriro, nibyo nabo ngo bashaka gukora, ngo ariko ntibamushyigikira. Ukibaza ibyo abantu batekereza, ngo dukeneye uwundi nguri yahoye. Uyu yamanutse bwa mbere biranga, nawe ushaka gukoresha inzira ze, kandi ushaka no gushyigikira, kandi ushaka gukoresha za nzira ze. Yo n'amanyanga, yo n'amanyanga. Usibye ko ubu twacanye ku maso nta watubeshya. Noneho uwo muntu niwe wamanutse ava hashyushye, nk'uko Yezu yavuye mu ijuru aje gucungura abakirisitu, ngo abantu nako. Undi nawe ati abanyarwanda bari kurengana, ariko amanuke. Ibyo yabahayemo, ibyo anyuramo mu buzima bwa buri munsi, murabizi neza uko bimeze. Umuntu wirengagiza rero uruhare rw'uriya muntu, uwo muntu mumuva inyuma, uwo muntu nta tujyana, nawe ntahajya. Icyo ngibyo ndabibabwiza ukuri ko ibya politike mwe mubihagaritse, mumenye ko ikintu dukeneye ni ukubona igihugu. Amatitre, ivyewo mwiyita, amazina mwiyita, ibiki imyanya mwicayemo ntacyo bivuze, kubera ko bageze burayi ukabona ubushobozi bwo gufata amadolari angaho, ukagura ikote, amayero, ukagura ikote. Urumva ko ubwo wambaye ibyo ba ministre bambara, nawe wabaye ministre, wambaye nk'aba president, wariye nk'aba president, nawe wabaye president.
ibyo byose biterwa n'ubukene n'inzara dufite mu bwonko. Igihugu turagikeneye, abo umurimyi, abo uwize amashuri, abo ufite impano zitandukanye, twese dukeneye igihugu, amoko yose dukeneye igihugu. Ariko ibintu byo guta umwanya tumeze nk'ababana bakina iby'abana, ngo papa na mama wa mugani, ibyo ngibyo ntabwo ariyo politiki dukeneye. Ntidukeneye politiki izana ubusutwa ngo runaka yari ibi, ngo yaryamanye, iyo ntabwo ariyo politiki. Dukeneye abantu bumva igihugu, uburemere bw'igihugu. Ntidukeneye abantu bagishushanya ubundi bakicara mu myanya ngo bagifashe. Ntabwo aribyo dukeneye. Ndumva rero aha ntabwo ngiye gutinda, ariko mumenye ko ibyo dusabwa kwitwararika nk'abantu bari ku rugamba. Iyo hamaze kubona twinshi, maze kubona ikinyoma cyacu cyatugejeje, maze kubona ko ntabwo oya, ndahamya neza ko mu ndwi iza mugiye kubona amakuru kandi ya mufururizo, mbabwira ngo mwebwe bacuruzi mwihangane, mwebwe niyambaje mwihangane, twegerane kugira ngo ubutumwa bwanyu cyangwa ubutumwa mbagezaho buba atari ubw'amako gusa. Kugeza uyu munsi nta n'umwe aravuga ngo naterera n'ikiro. Mwese hari ibyo murindiriye, ndabyumva, ariko mukomeze muhamagarane, mubwirane. Mwebwe muri Kasumbalesa, mwebwe mwampunzi mwe ziri aho ngaho, mukomeze mwegeranye amakuru. Ndumva mu karere hari umuriro wa nyuma tugiye kota, ariko agacerere kagiye kuza, abantu bibaza uko byagenze. Hari igihe kigiye kuza abantu bakibaza babandi birirwaga bafata imisozi iyo banyegereye bakabura. Hari igihe mugiye kubona abantu bamwe amazina yarahindutse, abandi abo mwahora mubanye bari biteguye ngo izo nkozi zikiri zije gufata ibihugu, muzishake muzibure. Icyo gihe kizagera kandi si kera. Reka rero mbashimire uyu munsi, mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwire ngo turi kumwe. Nibishoboka ndakoresha aka karyo uburyo kugira ngo nze mbagezaho amakuru, kubera ko interineti ya buri kanya kuyibona biragoranye. Ndagerageza ndebe ku buryo bwakora, nsanga bukora, ndajya mbakora amavideo rero mbohereza. Murakoze, bye bye.